Igitondo cyiza nshuti bavandimwe mudukurikiye hano kuri Rwanda Path News. Amakuru twabateguriye uyu munsi yo ku itariki 17 ukwezi kwa 4 2026. Aya makuru aravuga ukuntu umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda General Ronald Rwivanga yasobanuye ko u Rwanda rukomeye bihagije ku ngingo ijyanye no kurinda imipaka n'ubusugire bwarwo ndetse no guhangana n'icyari cyo cyose cyashaka gusubiza inyuma. Arabivuga mu magambo yavuze n'ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo nta ntwaro n'imwe yabasha kuturwanya. Uwo ni Generali Rwivanga. Yabigarutseho kuri uyu wa 17 Mata ubwo abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro rura n'abo urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari na leta bibukaga ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu 1994. Ubwo yatangaga ikiganiro yasobanuye ko kugira ngo Jenoside yakorewe Abatutsi igerweho yateguwe hagendewe ku ntambwe zose ziranga Jenoside. Yanavuze kandi ko ibyabaye mu Rwanda kuri ubu biri kuba no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Abatutsi bakomejwe kwibasirwa amahanga arebera kandi yarabonye ibyagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu Rwanda ku bijyanye no gutesha agaciro no kwambura abantu ubumuntu. Brig General Rwivanga yerekanye ko muri DRC ibyo biri kuba. Ati muri DRC babwira umunyamurenge ahantu yabaga guhera kera cyane bati mutahe murasa n'abanyarwanda mujyi wanyu kimwe n'abanyamasisi n'abandi henshi. Umuntu wese uvuga ikinyarwanda cyane cyane umututsi. Yakomeje agaragaza ko nubwo umuryango mpuzamahanga usa n'udashaka kugira icyo ukora, u Rwanda rwo rwiyemeje kurwanya ko ibyarubayeho byakongera kuba ku bandi. Ati twebwe rero kuko twabibonye tubona n'ingaruka zabyo, niyo mpamvu tubirwanya twivuye inyuma. Ariko isi yose wagira ngo ntabwo yari ihari mu 1994. Ibyabaye mu Rwanda biri kuba ahandi ariko ntacyo bibabwiye. Ndeba abantu bicaye muri Loni, Martin Ngoga ambasaderi w'u Rwanda muri Loni akababwira agasobanura ukabona ntacyo bibabwiye, ariko nyuma yaho ugasanga ngo barafata ibihano. Yakomeje agaragaza ko ibiri kuba mu burasirazuba bwa DRC bisa neza n'ibyabaye mu Rwanda, aho itsinda ry'abantu runaka ryibasirwa abantu bashaka kwica abarigize. Yashimangiye ko iyo itsinda rigeraniwe rihisemo gufata intwaro riharanira uburenganzira bwaryo, kuko AFC/M23 ibikora ridashobora gutsindwa kuko riba rirwanira kubaho. Yashimangiye ko iyi tsinda rigeraniwe rihisemo gufata intwaro riharanira uburenganzira bwaryo kuko AFC/M23 bikora ridashobora gutsindwa kuko riba riharanira kubaho kwaryo. Ati ibintu bimwe nk'ibyabaye amateka amwe ari kwisubiramo, aho itsinda ry'abantu ryatangajwe ko ryibasiwe ku mugaragaro na guverinoma bagamije kurimbura abantu bamwe bafite gufatwa nk'abanyarwanda nk'abanyamahanga mu gihugu cyabo. Rero iryo tsinda ry'abantu iyo rifashe intwaro zo kwirwanaho baba bifite ishingiro, kandi reka mbabwire ikindi, ntabwo bashobora gutsindwa kubera ko bafite impamvu zo kurwana, bafite impamvu zituma birwanaho. Yakomeje ati ushobora kuza ufite intwaro, ushobora kuza ufite misile, ushobora kuba ufite ubwoko bwaribwo bwose bw'ikoranabuhanga, ariko ntuzatsinda ubushake bw'abantu bashaka kubaho. Yasobanuye kandi ko nta hantu na hamwe gukoresha igisirikare hagamije kwica abaturage
kandi ko nta n'amategeko abigaragaza. Ati ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo ishobora gutsinda uko byagenda kose, niyo wagerageza imyaka 50, imyaka 100, ntibishobora gutsinda, ntabwo bizongera. Nta kuntu umugambi mubi watsinda umugambi w'ubumwe n'ubwiyunge, ntibishoboka. Brig General Rwivanga yasobanuye ko muri gihe DRC ikomeje kwifashisha FDLR ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ingamba z'ubwirinzi zidashobora kuvaho. Ati twebwe nk'abasirikare tuzakomeza gushyiraho ingamba z'ubwirinzi kuko tugomba kurinda abaturage bacu icyo ari cyo cyose cyaba giturutse imbere cyangwa hanze y'igihugu. Yashimangiye ko u Rwanda kuri ubu rukomeye bihagije mu kurinda imipaka yarwo no kurwanya icyo ari cyo cyose cyashaka guca ibice abanyarwanda. Ati turakomeye bihagije kurwanya uwo ari we wese, turakomeje uwashaka kuducamo ibice kuko dufite ubushake bwo kwirwanaho. Nta ntwaro n'imwe yabasha kuturwanya mu gihe twadushyize hamwe kandi tugakomeza guhuza imbaraga. Yagaragaje kandi ko hari urugamba rukwiriye kurwanywa n'urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange rwo gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kuvuga amateka y'ukuri mu kwirinda ko hari uwagoreka amateka y'igihugu cyacu. Iran yashyize hanze amashusho agaragaza Yezu ajugunya Trump mu muriro. Amashusho n'amafoto arimo Yezu akomeje gukoreshwa cyane hagati ya Iran na Donald Trump, buri ruhande rukabikoresha bijyanye n'ibyo rwemera. Byatangiye Trump anenga umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 akamwita umunyantege nke ku guhangana n'icyaha, akaba adashoboye muri politike y'ububanyi n'amahanga. Hari nyuma y'uko Papa Leo wa 14 agaragaye yamamagana ibitero bya Amerika na Israel kuri Irani, ndetse yagaragaje ko ibikangisho bya Trump byo kurimbura Irani bidakwiye ahubwo ari ugukururira abaturage ibyago. Nyuma Trump yashyize hanze ifoto yakozwe hifashishije ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI, imugaragaza ameze nka Yezu uri gukiza umugabo uryamye ku gitanda bisa nkaho arwaye. Yaje kuyisiba nyuma y'uko abantu benshi bari bakomeje kumunenga, ariko ashyiraho indi igaragaza Yezu amufashe ku rutugu. Ambasade ya Iran muri Tajikistan yashyize hanze amashusho agaragaza Yezu ajugunya Trump mu muriro. Aya mashusho atangirana ifoto Trump yashyize hanze asa n'uri gukiza umuntu, nyuma hakaza undi muntu ugaragara ko ari nka Yezu akamukubita urushyi rukomeye rumuvusha amaraso, ahita amujugunya mu rwobo rurimo umuriro mwinshi. Ubusanzwe Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibicana uwaka, ariko muri iyi myaka byabaye bibi kurushaho. Ibitero bya vuba bya Israel na Amerika byangije byinshi muri Iran, byica n'abayobozi benshi b'i Tehran. Iran nayo yarihimuye gusubiza ibitero by'abanzi bayo byajyanye no gufunga umuyoboro wa Hormuz unyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi. Ibi byatumye ibikomoka kuri peteroli bizamuka, kuko mbere y'uko intambara Iran itangira ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije byaguraga $70 ku kagunguru. Muri Werurwe ho byageze ku $119. Ubu ngubu dukomeje tubamenyesha yuko umuyoboro wa Hormuz wafunguwe iminsi 10 muri iyi minsi 10 babaye bawufunguye, kuko ari igihe cy'agahenge nk'uko bari barabyumvikanyeho mu mishyikirano bari baragiranye Irani na Amerika, Perezida Donald Trump. Ubu umuyoboro wa Hormuz urafunguye, hanyuma biravugwa yuko akagunguru kaguraga
kari karazamutse kakagera ku madolari 119 ka esansi, ubu ngubu karimo karagura amadolari 80. Biragaragara rero yuko ibiciro byatangiye kumanuka kubera ko umuyoboro wa Hormuz niwe wonyine ubasha kugaburira isi yose esansi n'ibikomoka kuri peteroli. Tukiri mu makuru ya politiki, reka turebere hamwe ibyo perezida wa Brazil yavuze kuri Donald Trump. Perezida wa Brazil yavuze ko Trump akomeje guteza ibyago Amerika. Perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yatangaje ko politiki ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakururiye abanyamerika ibibazo uruhuri aho kuba igisubizo. Aragira ati Trump akomeje gushora mu manga ubukungu bw'ibihugu bitandukanye na Amerika idasigaye. Agaruka ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeje kuba akasamutwe. Ibi Luiz Inácio Lula da Silva yabitangaje mu kiganiro yaganiriye n'ikinyamakuru El País kuwa 16 Mata 2026. Ati arimo gukina umukino uteje akaga cyane. Yizera ko ubushongore n'ubukaka bwa Amerika budasubirwaho, ubukungu, igisirikare, ikoranabuhanga bigenga amategeko. Icyakora ibi bishobora guteza Amerika akaga. Yakomeje ati ubwo yiyemezaga gutera Iran, sinzi niba yaratekereje ko ibikomoka kuri peteroli bizazamuka mu biciro kandi abaturage aribo bizagiraho ingaruka. Mbere y'uko intambara ya Iran itangira, ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije byaguraga amadolari 70 ku kagunguru. Muri Werurwe byageze ku madolari 119. Icyakora nyuma y'uko hatangajwe agahenge hagati ya Israel na Liban, ibiciro bikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga byahise bigabanuka. Igiciro cy'akagunguru ka peteroli idatunganyije Brent crude oil cyageze ku madolari 88, bivuze ko hafi ku ijana kuwa 19 Mata. Ariko ubu kuva bafungumuye umuyoboro wa Hormuz, noneho ubu akagunguru ejo kaguraga amadolari 80. Tukiri mu makuru yo mu mahanga rero, reka aya makuru yacu tuyasoreze ku makuru y'imyidagaduro. Umuraperi ukomeye cyane uzwi cyane ugira udushya twinshi cyane bamwita Kanye West, igitaramo kiwe cyahagaritswe muri Polonye. Imvugo zibasira abayahudi, gushyigikira abanazi bashyize mu bikorwa jenoside yakorewe abayahudi n'iyindi mitwe byatumye igitaramo cya Kanye West yari afite muri Polonye gihagarikwa. Ibihugu byinshi nk'Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi byagaragaje ko bitazemerera uyu muraperi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubikoreramo ibitaramo kubera ko yakunze kwibasira abayahudi. Byari biteganyijwe ko uyu muhanzi uzwi nkaye azaririmba kuri Silesian Stadium yo muri mujyi wa Korozow wo mu majyepfo ya Polonye kuwa 19 Kamena. Byari kuba ari ubwa mbere aririmbiye muri iki gihugu mu myaka 15 ishize. Icyakora iki gitaramo cyahagaritswe. Minisitiri w'umuco n'umurage muri Polonye Martasio Kowalska yari yavuze ko gutumira West bitakwihanganirwa. Muri Gashyantare 2025 nibwo yatangiye kugurisha imipira iriho ikimenyetso cy'abanazi. Ibi byatumye urubuga rwa Shopify rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye rukuraho uburyo bwo kugurisha iyi myenda kuri internet. Nyuma y'amezi 3 West yasohoye indirimbo ishimangiza Hitler wayoboye abanazi mu
muri Mutarama 2026 mbere yo gutangaza ibitaramo yagombaga gukorera mu Burayi. West yasabye imbabazi ku bikorwa byibasira abayahudi byamuranze. Yagize ati sindi umunazi cyangwa ngo mbe uwibasira abayahudi, nkunda abayahudi. Icyakora ibyo ntibyabaye agaciro kuko ibitaramo byose byaramaganwe karahava, birangira hafi ya byose bisuzwa. Gushyigikira ibimenyetso by'abanazi muri Polonye ni icyaha gishobora gutuma uwagihanijwe afungwa imyaka 5. Ubwo rero igitaramo cya Kanye West muri Polonye cyahagaritswe kubera ko yamamaje cyangwa akoresha ibintu byose byaba byamagana abayahudi, bikurikije ko haribayeho we ashyigikira abanazi hanyuma akibasira abayahudi. Ubwo rero muri Polonye birumvikana ko batabashije kubyihanganira bagasubika igitaramo cy'uyu muhanzi Kanye West muri Polonye. Ubundi twe tuzi ko igihe cyose umuhanzi Kanye West ari umuntu ukunda kugira udushya twinshi, we n'umuryango we bagira udushya twinshi. Ubwo rero bakunzi ba Rwanda Fast News, amakuru yacu tuyashoreje aha. Niba rwose unyuzwe wadutera inkunga ugakora subscribe, ugakora like, ugakora na share, aya makuru akagera ku bantu bose, dore ko tugiye kujya tuyabaha rwose ku bwinshi kandi tugiye kujya tubana ku munsi ku munsi. Ndabashimiye abakunzi bacu twabanye umunsi ku munsi. Uyu munsi waberewe wisha n'ihirwe. Mwari kumwe nanjye Joseline Cabral. Ciao ciao.